Ok, čekajte da namjestim kameru jer danas imamo jedan totalno drugačiji video. Sad me još Lili dekoncentrira jer tu hoda i čuju se te capice u podu. Lili, ajde odi se tam igrat. Odi se igrat. Da budem iskrena, izbjegavala sam snimit update jednog mog starog videa, iako ste svi stalno tražili, svi ste pitali. Moram priznati da me to natjerala jedna kampanja koju sam radila nedavno i podsjetila me koliko je važno pričati o takvim stvarima. Podsjetila me koliko sam bila hrabra onda i koliko moram biti sad. Danas ćemo pričati o paničnom poremećaju. 2015. godine ja sam snimila jedan od svojih prvih, najgledanijih i najtežih videa za objaviti ikad. Ako me pratite dulje vrijeme, znate da se s paničnim poremećajem borim već godinama, vjerojatno ste taj video i vidjeli. Ali samo da se vratimo nazad u 2015. da vam ispričam kako sam se osjećala tad. Tog dana kad je izašao taj video bila sam jako loše, ali osjećala sam veliku potrebu da podijelim to s ljudima, da možda ako izbacim to u javnost, ako izbacim na van, da će meni biti lakše unutra. Koliko god da mi je bilo strah, tresla sam se, mislila sam da će sve otići k vragu nakon što objavim taj video, da nikad neću naći posao jer imam psihički poremećaj. Toliko mi je taj video pomogao i doveo me ovdje gdje ja jesam danas. Želim da iz ovog znate da stvari koje se najviše bojite, da vam mogu najviše pomoći u životu i otjerati vas na pravi put. Nek vam ja budem primjer. Nakon što je izašao taj video, dobila sam hrpu poruka, pitanja, podrške. Ljudi koji imaju slične probleme počeli su se javljati i tražili su moju pomoć. Moram priznat da nisam svima htjela odgovoriti i nisam htjela ulaziti u tu domenu jer nisam stručnjak, znam koliko su takve stvari opasne, koliko mogu biti trigerirajuće. Ako ništa drugo, pružila sam bar nekakvu podršku i saznanje da će sve biti ok, da to nije najgore što vam se događa, a onda su krenule dolaziti poruke gdje su mi ljudi govorili da se taj moj video pušta na faksevima, u školama, na raznim grupama, radionicama, da ljudi iz tog mog videa traže nešto, pokušavaju nešto čuti. To me uplašilo najviše ikad jer je glupa klinka sjela pred kameru, samo pustila svoje emocije i onda je to nekom mjerilo za nešto. Koliko god da mi je to značilo, to me toliko i uplašilo. Joj, kako je ovo teško snimiti. Sad će mi opet svi reći, joj, sva si emotivna sam, se plaćeš, ali da, jesam emotivna sam, da, plaćam se, nemam s tim problem, ali neke stvari teško su dijeliti javno. Ono što je meni bio poticaj za snimanje tog videa je činjenica da na internetu nisam mogla naći apsolutno ništa, apsolutno nikakvu informaciju, nikakvu grupu za pomoć, sve su bili tipa plaćeni psiholozi, razne terapije. Niko nikad nije podijelio svoje iskustvo na način da mogu reći, aha, nisam sama, netko još to prolazi. Upravo zato bilo je toliko teško i toliko scary. Međutim, sad s ponosom mogu reći da u zadnjih par godina toliko ljudi je krenulo dijeliti svoje iskustva, ne samo s paničnim poremećajem, nego općenito s nekakvim stvarima s kojima se bore, na što žele ukazati, na što žele baciti pozornost. Užasno mi je drago zbog toga. Nedavno sam bila dio predivne kampanje u kojoj sam sa psihologicom Tijanom pričala o svom paničnom poremećaju i anksioznosti. Cijeli taj moj video, nekakva moja pitanja i moje misli možete vidjeti na portalu Budi dobro, budi C. Ja ću vam ostaviti link ispod ovog videa. Mislim da bi jako bilo korisno. Ne samo moj video, nego i video koji je tamo snimila i Debela Barbara, i Ana Zibar, i Marko Vuletić. Pogledajte sve. Na cijeloj toj platformi imate toliko sadržaja na kojima su radili stručnjaci, psiholozi, možete im se javiti, možete postaviti nekakvo svoje pitanje, možete im se izjadati, apsolutno bilo što. Užasno mi je drago što danas ima takvih projekata gdje
Pogotovo tineđeri kojima je nekad malo teško podijeliti svoje emocije, obratiti se roditeljima ili nekom, što imaju takvo mjesto na internetu gdje provode najviše vremena. Jako mi je drago. Bravo Cedevita na tom projektu. I sad, za kraj, pitanje koje mi netko postavi barem jednom dnevno ili barem jednom svaka 2 dana, kak se ja osjećam sad. Gdje sam s tom panikom, da li imam napadaje. Nakon što je prošlo toliko vremena od tog videa, jasno mi je da ljude zanima. Više puta sam i u vlogovima komentirala i pričala, ali ajmo to službeno reći ovdje. Dobro sam, super sam. To jest mene ne definira moj panični poremećaj. Prošlo je dugo vremena. Bude teško, bude dana kad bi ostala ležati u krevetu, kad se plaćem, kad me nešto trigerira u sekundi i užasno sam loše volje. Ali naučila sam živjeti s tim, ne znam, upoznala sam se već s tom glupom panikom, pregrlila sam ju, ne želim da me sputava. Znam hrpu ljudi koji se bore s paničnim poremećajem i boje se izlaska u javnost, prihvaćanja nekakvih prilika, situacija, sve zbog straha da im se ta panika ne desi. Ja radim upravo suprotno. Prihvaćam sve, bacam se u takve situacije i to je moj način hendlanja i borbe sa panikom. Želim ići među ljude, društveno sam biće, blizanac sam po horoskopu, užasno volim brbljat, ko što vidite i sami. Tako da stalno se bacam u situacije u kojih me je strah i bude sve ok. Ako me pitate za lijekove, ne pijem ništa, ne idem na nikakve terapije. Naučila sam sama sebi biti najbolji terapeut, najbolji prijatelj, a za sve ostalo pojadat se pri prijateljima, svojoj ekipi. Ne kažem da će svima to uvijek funkcionirati. Ovo je samo moje osobno iskustvo i mišljenje. Ne znam, s jedne strane koliko god zna biti teških dana, jako teških dana, teških trenutaka, ne želim da me to pokoleba jer znam koliko ima gori stvari, s čim se sve ljudi bore, neke osobne situacije koje imam u obitelji koje su puno teže, tako da ta moja panika iz moje perspektive je piece of cake. Ako se, ljudi moji, vi osjećate loše, ako ste pod konstantnim stresom, ako vas pere anksioznost, ako ste ikad doživjeli panični napada ili nešto slično što niste mogli definirati, moj savjet vam je izjadajte se nekom, pričajte s roditeljima, prijateljima, nekom u školi, sa mužem, sa sestričnom, recite nekom, potražite pomoć. Danas živimo u takvom svijetu da ništa od toga nije sramota. Ako želite ispipati neki teritorij, otiđite na portal Budi dobro, budi C i potražite pomoć, jer traženje pomoći nije znak slabosti, već hrabrosti. Volim vas najviše. Ćao!